Ljudi, moje ime je Mihajlo, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, u ovom videu ću vam pokažem kako možete da napravite jedan odličan komp u Minecraftu. Ok ljudi, ovako izgleda komp kad se napravi, ali kako možete ga napraviti? Hajde da vam pokažemo. Znači stavite jedan blok tu. Treba vam stepenicu. Stepenicu stavite ovako. Sliku na nju. Ovdje ispod, znači to vam je verovatno wood. Ovdje stavite, znači, još jednu stepenicu kao stolicu. Uzmete dva sajnga. I gledajte šta, znači, i ovako uradite. I imate svoj komp. I još dodate ovo. Potisnu ploču. I završili ste vaš super komp. Ok ljudi, to bi bilo to što tiče ovog videa. Ako vam se svideo, bacite like, share, sub, postite mi na Instagramu i to je to. Ćao.